EPHLC lapen ASDC aphan ke kroya radatu BJP long kaching bedun. Baburam rong paraphan hamren rong chingrum arong aparman rong asar keban. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha. Botirik po inneklilo hanserong pangpharlipo puasalam thia sonsi kilik nang leji dok lote karbiang long alo bangke ihin pen aparti kaching bedun seroi ansi dokhangjang lepo. Lesson taksi hamrena habar ke parlopon porbot polling station ke damtang arkoni phain kore sirkep ani BJP racharia song tumpen masyoning ajai mek deng ponsi bang somaya long pen APHLC INC ASDC song aphan ke kroi arat mithanga song pen chi orintisi bang pharo hini sose araratum team karbiang long ke ja CM Dr. Tuliram rong hangalong mate BJP racharia song along chepa ogu APHLC pen Congress e macam suwe APHLC 176 Nah itu akhirin bergerak kote lapen yang lapen saru sareng tu. Kami nama itu damai kita sah. BJP along macam apa ogum lo lapen ni panta jangan guna ni pulon ni tabak lo. Masalah punya song kansi dan Nah itu lapu waita, angkong waita, babu rongkar, mohon rongkar, babu rongpi, lapen tigari rongkar, langsung angkong waita. Kalau ngapre konsensi dah menil tumlah. Rara fan ke deng pondok mas training program ni tum deng pon kar kena mas consultant ko tim kar deng long ket lasi si bang interaction program rara long consultant hala ke rara fan ofisia sayang deng claim ko jima lam je ke choy interaction program CM interaction program tapi nang part me adak dolo long te la bang matha ke la pen puthot tim kar biang long claim ra pe ko jibang ye thanta itu mai kai keta Mas joining amayalong aluhiaman pen CM aki hai kachetong dunalong EM Prabhat Chandra Taro EM Mongol Singh Timung MLA Rup Singh Teron Socheng MEC Hetsing Rongpar West Karbiang Long ST Andranel Balwa pen Chenglok Ongdung KAC long EM MEC tum chetong dun rin TC ki Ongdung araratum chetong dun rin TC mayalong RDP dun Aluhisar Poman pen kachetong dun KAC CM Rongha Sanghua hin pen mayalong kaningje pona tengki Hamren constituency arlo Porbot polling station arlo atokan walong anta mesen kachelenga towa ningkan hiniang bongsi kasenang patang pon etpo kusi rarapan lam Hamren along ye CFC pengupahan isi karena autonomous mas consulting industry department kan wacana taruh alangi patir people 80% subsidy la unemployed yudi bitera pengupahan with that isi hanso ke koya mesin dan cenglok lapen karmi ke koya mesin dan cenglok bahaya kan packaging dan cenglok bahaya kami di itu karena autonomous consulting Anparta State University, JNB, Agriculture College, Veterinary College, Haifu, West Karbiang Long, Langhem Sialong, Education Lapen, Border Protection Aphan, Prabjin Pen, Kikim Kirang Ponji Aphan Satami, KAC CM, Dr. Tuliram Rong Hangahin Pen, Lamthi, Chipaklang Tekangsi, Prabjin Pen, West Karbiang Long, Arjeta, Larpon Popusi, West Karbiang Long, Araraphan, Lamcha, Chipitikang 6 ating kan jitu niki state government forest protection right pula sorting kan itu kota Bomlonili konsensi ke 8621 kota pialo ada ke Karbidu Garudu lihat itu kasi nglong su tumo dua barim tumhan ke ne tumla forest protection right ka tingpet tongle kota ki piaji phan Aduntu bangso BJP mas joining amayalong pen ronga raraphan longli pata pekar ong hai huisetami pipajer ponsi raraphan aning pang samtikangsi mei mesen pen pechun Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News Hamren rong sopi medical colony adung rong chingrum purong amen irponsi rong sengpon Bangso rong along kadokabe doning ko rahini adon mikar chedon sarpen aning ke hangakar I kaching baya tengpen rong rup kache jaji kachari chalom ke pamiji aphan longri habe anparta karbiang long ronga sarame mate KARAA along ronga sar klembang potum chedon sarpen baburam rong paraphan ke damtang arkoni phain ko restir kep arni rokom ke chok mate ronga sar ke barasai dengpon
Baburam rong parke Karlitang habi rong parlapen Karlitang kachi rong pipiatum asopo akleng silo. Anparta ronga rat doan alang liphan aning kang sampen ingbai ponsi rong chingrum rong asar bat pondo. Bangso sar ke bat ponalong Christian arona tengsi KUBC amondoli pen kichenglok akarprek adhorom ke kroyatum anta. Sitong dunsi mesen pen sayang deng doan kleng pechun ponsi ronga sar ke bat poho ki phungalong Reverend Joseph Teron pen sepahem phuponsi porbot rong talon asar the Bidya Teron jibia tumpen poho pungpon. KAC Administration of Justice Rongasar Number Traditional Village Development Council TVDC Arona Tengpen KARA atumta chetodunsi ing samjin pen sarki barame pechun pon. Lang liputak ini yang sudah janglo yang sudah janglo nabi itu aku dulu pada pusat ini samwele putak yang sudah yang sudah ini itu klaim janglo abang kolong nang pikir dulu alang liputak nang parjo ya deng jadi laga kecil tong arong pen kira. News Report KATV News. Nijang karpiang long arlo botat lang so thana ki pardupon long epia rong amikar harmon ing hilapen kareng ingleng pia tomasopo karlitang babu ing hi kidamtang arkoi ni phai ing koidaner ke panungwe kopi ko son peloni ningkan krit troka so karlitang babu ing hi kok thachi pidetsi apia poatum manghuprong birta ki ripon long atengki karlitang babu ing hi laki Holy Child Home Academy School along si trokang deng Charlie Bong Lapen babu ing hi kopi ko son pensi kok that ka chipiden ma aputhak sitami kiri ketar lipjia phan sitami karbi lo charlia song atum pen ke hang padopon Lapen nona mat kalitang babu ing hi phan arong ateng pen ke klempon jia phan police atum pensi cheparideng ponsi kalitang babu ing hi kok that chipide dalam thea puthak karbi lo charlia song atum pen pachini pon aprangsi bini etung karbi lo charlia song pen ni ningduglo de babu ing hi arangli apor pe pen sangket dore fian nam bang ken ini tu aprangsi karbi lo charlia song pen alang lipan sining song anu se kharjong ke dir padu don loin phanar nam hirjume hang pilo just a matter pini karbi lo charlia song pen after that incident please long bang pen itum guardians atum pen tinggi che thamno ateng kulo bang pe daga bang ke free education amen pen Holy Child principal atum to be pondo kala bang itum bang mission lo free education pen sitame ile tum pudai bang kala bang sonom thikong mate pini bang la suicide so case bang ke proper investigation nangi lapen laba PM tentu la postmortem kuri ta CC surveillance dovek nangi CC surveillance avi pulotan ke mani bang ke dak bypass kuri jata the wala tum proxy mari jata the so mile tum bang ke law and order authorities tumanta la bang so appeal karbilo charli song bang ke la so appeal ang tung lo je nali tum la bang so PM ki report ki bonai bang ke CC surveillance plus labang so proper investigation na bang ke tunang ji de so non immature lang pin se class 6 lang pulo bang ke ame thang ama decision bang ke right and wrong decision bang chipi dekte lang overall lang ke non ke depend bang ke lagi parents upon guardian upon si depend lang apoti non lason suicide on a decision ke an bang ke mentally harassment hedung apoti suicide dokok thai la si so pot bang ne tum jong dak te si nil tum further labang so justice ke long ifan pulotang ke proper investigation bang do vek nang ji kali ponta nil tum sodak pan same ako kache song bang dang kok News Report KATV News.
Pinya Birta ke Lansi Kangton Pon Iklo, Domi Thak me Kardong.